anzaka atavishima uwaru ka nguga agaf wealumu yo moshi sambe amisha yangbana bagane ba ve angwayo Ito yamsu na ba kumba a mo shongwa aka tavishimana nefa hiwe utirasi yangewe kaye umaka ma agberiti gapa yo kene ase ato tsembele ngwanen kwa o uma anterem ugan yange kan anga ugan kan chombutati shashiano aonda yime na ha mliam ma wan kunda ma duwe hen yaw mluwam swande ba msanyo ukalu zum uka ma wan uhela lugachi antere ku amba wando mba mluwam pa vetu za shauza embu ma naga kuma den kwasu mluwam ma wan ushapu kamo katambe poa na ha igbegbe wen shomba nangan tula vekare angbe tungu onken tula bakare lama a iyo na kan kuma den shima o carpenter o ganve kukuno iwana na ve inyembe wan ga yum ase wan shongo vo jekpa shi mvena ka ikyav ibo hen ya mluwam kuma den tuma shakpenga lu on wan kunda na iyo mluwam gama tuma shon lu kenge mpa yem na kpa vetema kashima awase ave meke kazan ava nase wasem ma seson lu onu na mba nom sumba vanda lu a minjala o kwasi yo lu de momto itina ngona ma wen yo lu wase ngona tom ngona lu on wan kunda na yo shine mkan malu duwe shai jove gana ha pa atu ave passe ishimanya ikan ha moshima iwo kan masijimayo mluwam shi shima abuzwa awokwa tave shima wan yunda pa abuzwa lam aka wene mimije tave ka hendum ne ma ave pa abuzwa shau passe mlu shima na keye alam aka wene shisham luwa kayo uma unasi tu se ato kana hayo ahide tule ayav kankon mkana na ma tumema o gachi gadio pepo yangi shone edzinave kwata shimanta zum over zamanta yo ishima vihi ave amba mare na tsima ba ohamba vihi yo lusha imbia ibianave ivelu kerela yave vandelu u ono pue ngoma tese shamia hingi yo itiopue ka oha kwa yang pa ve vanden yan sha ido uma ve yan laga shimanta pa elu kanen shio ukimbenve shima kwa awase ve nongo ve be ecology pa mban unya na ve fatio uzamanta hemangachi mluwa shima lu apelame pa ike na umagande William Doan na ha anongo akongo ike amasika me iti iwane tatave tumbula chi mluwam kanshio uyaven ishimana za angbe jepe iyama akwa imyongo umana chilu mningi uaihwa ka ama a achona ha divo mbaye na magane mbala na ha tatave ba zum uwe na kwa tave akuma o manden kusa ngoron kan sama konyo una hi carpenter ohene ku kanyi umasha wone ase kwa shon yo kadian kwa o igbe ape una lune shine una fatio olun kwa o hemba na hana ityo yam hen yavene umane duem luwam shima te na swande pa yange vandelun o carpenter shin yange lu o hemba phantom carpenter na ha pa ibiana ve luwa na je kanshio nengan sha ono nap tembele anyom ka kbishi hi hen shiela zanzan a hen yangane mluwam yo nongo di wamba yevkan ma takpa ukimbin luzayo anyom yo ka memeje ba umana kaha a uma utena swande gachi vechi veludi an yorumba carpenter dito guna ha yo ku ka wagbetala agbon ye una ludi wana lom una de lunu gaye ba aluna ha yo hina na ve agwagwakpa ka una so yo apuru idzacha ka nyona hana an shondo ke pa igbaon olonshinya ba waso gayo ishimata ve na kaina anwunde azalusha kun
ka hanzum ne ma MLUWAM tua unalu vo ka anja shondo ne alwe uma udido sa onve atumbo na yo agba preve anongo ahamba inyogun ivelu amihigane elu hene shakwa neje nyama hi uyema ana kanta o mnya bele ka ambia fishia ijen o na ha mase a MLUWAM nde a washima ukrengbna banshin pisulo ichankra kan yangara che ishima na lu henen kwa o ona yo awaka 2 year save up ayang ka ba MLUWAM zwa a gbenda u hemban kapintaga gadi omba ye na kwa fatom ugane ueren tsembule kapintaga kwa shon yo lu inja vo tom kapintaka kwa o sha wambe han tumbu vena ha teu tena kwa yange luo gban kwa o tom konyo ve ka tsema ashina kwa tom kapinta alu yiwa han o agbetala ma aluna han yo shagba ve kwa unalu kan tom shagba la unalu kana wen jepa MLUWAM tuwa han yavene u hembe awen la don shagbana kan han yavene ma MLUWAM masumbu wana uma kam tonemga ma shika temyongo magbara ve feywaye kwa ne kuma una temave ayo mbagane ba ve wasun sham han na ha MLUWAM yila ono na mbavese shima awase kwa ave shawo ve atema myongo ve adge mzeheme ve yo gadio atachia ka wene wan ye gba dun ya ti yo zum o ve temayo a passive bam hen nav chi ve gba ve wongum bam hen ban yo ve hiu zan angbekan asama ave wan vin ham over na yem henin hen shima kwa o ve ma va do shin pisu le chankra yo MLUWAM kreato ba mban uliam hen atovela na MLUWAM tuwa wene une kulem kombune ve yem ve da hen shame wona na zwa kwata na nava worun ko we ayo ba zum o aso obonzwa lamela shima buzwa la shima ka wene kausa kan avasu we iyo yetihiga ka belu pajela iyo ivendu sonti huyo sakwa yan wa gbeisha zwala tsi ya fatio yan MLUWAM masukulena ha shima pakpe shatio chive masuzan hem akwa orun na ye mimije se hure se tatihi shi se venda o son gbem yum o tip kae ka kwayan akeren o yanga nenge me se mosha se ke kwayan atom wasene se de oteman kan ye vana se na tom kelayo MLUWAM ve ambaye na chi yange vetema ve kan o aso ye na tom ya na va mi hen ave na kae elemtom ba yaven neyo vetwa over a mosha ve ake itiom chi ve a mo hem tem layo mkane na wange ve chi ave va mha ma ve erintom vo ka company na ha ma vengerin kwaten ve shinya vo shima ve so mbihi unya ve kwa awase dise kan wene man ve he ve company ve shon wa ve so enyo sha yaven erintom sho machine yo mkana mama do kan joye mbaye na ne chie MLUWAM iyo kwa shonyo ve pebsha imbyo yi shagbavene kashia una ka etyo ya tumbula chi MLUWAM kan shio uyave sa un yo jegandave ishimana chi hide hiu umbu hamma imyo yimbaye na ashenve o atetayo zum o ahi uhanensha mitsembule yo iwange pa hi utan tsema shakwa shon chi ishima na hi uhene aka wewe zanza mnyam ka hamba age zum o sevmbo avyo MLUWAM shi yilamba yemna ev kumba imyongo ve azaheme a a paseve aka a hentu la chi kan aka shonyo shima ve awase ba peve yem tom henen shin makudi shin zige company u kapenta u gane shauda henen kwa o machine bala amma se shin MLUWAM ve ave kwa shimba yemna mba kirikimbara shi aka ave eve mosha ve azashin atikaso ikon ve azango ikon shanjo ve ava ukpengamba tema ve azame shin kaswa shi ve azende ame sho yamba yoru ve mo fesi jeve yem shin kaswa sho zango ikon la ve hide mi ave mande ukpenga kundube
bữa nay yo với to upungamba shon chi với za ame shin tembe kaswa với bad zende ame shamba de damba tana ka chi ma iyangi ya temasha to tembe na ha với te upungamba la purututu kwa nek bri we yo jigande ma inyembe pa ngbo we shin asama am sa yo shin shima MLUWAM yem fere a nyale kila da kimbi o ikon la shi a to ikon I gane a hide ame kan ya shaw hin tom Zegbem hamba kpare tyo yam usu shahi na hanji tyo yam agwa MLUWAM shakwa utom kapinta sambe kan angala jenyo kan aga agen kpa na han itiom tondo van gachi iyo asef kae shima wan ne mkum yo an shondo kene tabe shima zanzan jeza hinge utman yashagba ha usha zank bancha a kungu uichan MLUWAM nongo kwa ban yo a hinge zege kwa ve klalu o ayila ye kadi an o kapinta toga ityo yam ngolama kape kwa hi wasaza kurejela utabe shima hinge hama kwa usochi Anzaka atavishima uwaru ka nguga agaf. Angbawa msukikisha uteshi wo ngwa injakwa inginyo wealumu yo moshi sambe amisha yangbana mbagane ba vya ngwayo ki boten ushiala tindi yo amisha WhatsApp Messenger kwa shi Facebook ma aluwe kawa pesue tomne shi nan kwa yon sha program neyo yela ingene o anieni ma mom atrata ma mom uhwa manutankalo nyi mom manutankalo hwa atrata manuhwa msu zabwe usha